Now if isikhuluma ngento ye lights on noma lights off ngiyazi ukuthi ngabonakala angathi into esamdlalo nje kumdlalo ukuthi ku on noma ku off kodwa iqiniso leli into ye lights on no lights off igcina sokuba into futhi ekala ne gauge temperature yobudlelwano benu ukuthi kwano lebudlelwano benu ikweyiphi indima ikwesiphi isigaba ngokuthi nina nizwana kanjani ngoba ungathola ukuthi yes uma kusaqala irelationship kuse early abantu basuke mhlambe umuntu esashayi bengakazani kahle bengakathembani kahle alright ukuthi kwayona relationship izoya kubo so kujwayelekile ukuthi abantu badima ama lights ngoba phela ku romantic nako futhi lokho ukuthi ndima ama lights kodwa if ukuthi relationship yenu isize yahamba isikhathi eside nindawonye kodwa sokusakhona ukuzinyeza ngokuthi ama lights on abe off yini kwakona lokho kuyi indicator esho something ngerelationship yenu esho ukuthi mhlawumbe nje kwawona ama lights lawa nwancame off nje kanti mhlawumbe ublanket nje ofihle ukuzinyeza thizeni okhona alright now asikhumbuzaneke izithandwa zami ukuthi of course kunomuntu omunye ngibonile lapha kuma socials ku Facebook amahle ama comments socela uhlenge wasibonise wona khona sizoloku singena nje kuona wonke lo ma comments ku Facebook kuba mahle kakhulu but I mean really kunabantu abathi cha mina ngiyacela bandla ukuthi ama lights abe off ngoba ngifuna ukurelaxa kahle okay ngibe senqondweni yami ngizenzele lokho engikufunayo okay ngifisa ukuthi dokotela namhlanje uyichaze ngokwe psychology lento ya lights on and off no problem kube khona umuntu ozothi yena it's because ufuna ukubona umzimba womuntu or ufuna ukubona yena even umuntu loyo okuwukuthi badavazana naye na asikhumbuzane ukuthi part of ukubona nento oyibonayo is one of izigaba zokuhehana nje kumdavazo nosothandweni ukubona nje umuntu kokuqala umuntu umthanda qala ngokumbona nje yabona kuyi attraction le ukuthi so ukubona umuntu ngokuthi umbona ukuthi muhle unjena njalo uthanda isitho sakhe uthanda inayo so ukubona kunendima enkulu oyidlalayo njengekutheni ukuthi umthande lo muntu alright so nakhona ke la kumdavazo ukubona futhi kunenye indima engqondweni yakho oyidlalayo ngoba ngesikhathi wena into uyibona into kusenda isystem esiyongena engqondweni yakho itshela ingqondo yakho ukuthini itshela ingqondo yakho ukuthi ayifunde le signal ukuthi lo muntu lo ngiyambona futhi nento ayenzayo ngiyambona ukuthi uyayenjoya lento engenzayo kuyena ngiyambona ukuthi kumnandi lento ayenza ngiyambona ukuthi uzizwe ephephile ngimbona nangendlela move ngayo ukuthi lento uyayithakasela lento esiyenzayo naye so uyakubona kukodwa lokho kuyamenza ukuthi ingqondo yakho nawe ombonayo lo muntu umbona ukuthi cha lo muntu uphephile okusho ukuthi kwamina ngaqhubeka ubone neexpression ubuso bakhe ukuthi unyakazisa kanjani ubuso kunezinto kumdavazo ongadingi njalo ukuthi ulukhulumile ngesikhathi somdavazo umbona umbhekile nje umuntu wakho akudingi azasho amazwi kwesinye isikhathi umbona umuntu wakho nje eluma indebe zakho zomlomo umbona ukuthi uyabona ukuthi khonta ibambayo lento imnandi kodwa futhi nabo ububhlungu umbona umuntu wakho ehlina ebusweni ukuthi khona le ngimhlabe khona kabhlungu useyahlina okusho ukuthi kubhlungu so uyabona ukuthi ukubona nje kukodwa ngesikhathi ndavazana kunendima oyidlalayo kunina nobabili ngesikhathi ndavazana alright so uyayibona le information le esihamba ke manje ya kwingqondo yakho yokuthi nangilo muntu ngiyambona ngiyamfuna futhi alright kwayena lo wenzayo but kunale risk futhi yokuthi if kuukuthi kumnyama uzongamboni lo muntu if kuukuthi yena akasekho right okay now ukumbona abantu abaningi ngibonile nalapha kuma socials laba basha iningi labo bona bathi cha bafuna khanya ngoba bafuna ukubona ngempela ukuthi ungenaphi wenzani kodwa laba ngathi badadlana bona bathi bafuna ukwenza ebumnyameni bengaboni ngizongena futhi kuleyo nto nangendlela esakhuliswa ngayo ngoba nayo indlela esakhuliswa ngayo nenkolelo zethu inayo yes nanokuthi umzimba wakho wena ubona kanjani wena if wakhuliswa umzimba wakho ubona ukuthi fihle lento into wrong kwawena uzokhula wazi ukuthi lento kufanele ngiyifihle kufanele kube into yasemnyameni lento kumkhuba lento kuganga alright now nethi laba abasha abantu bona sebefuna ukuyibona lento ngoba bazama ukuyiappreciate okay and uzubone nanokuthi
labo abantu abaningi akhoza abantu besifazane akakaze azayibona inkomo yakhe you know abe nokuzinyeza ukuyibheka nje inkomo letha lona umzimba wakhe wonke kodwa nje inkomo yakhe ukuthi athathe isibuko nje avule imlenze ahamba ayibheke nje inkomo yakhe ukuthi kunani akakaze azayenza lento ngoba iyazinyeza le nto. Omunye umuntu wesilisa azinyeze ngomzimba ngosize ngoba ningi umthola ukuthi uzinyeza usize wakhe abona ukuthi uzobonakala usize mhlambe usize wenduka mhlambe usize wamazambane mhlambe elinye izambane elikhulu kunelinye izambane mhlambe umkhaba lo azinyeza ngawo mhlambe unamaskazi thideni unesibhejeje so kuningi izinto abantu abagcina sebezinyeza ngazo if kuukuthi sokusekhanyeni. Sinakhumbula ukuthi sike sakhuluma nawe ngokuthi once umuntu wazibona ngathi uyazinyeza ngento ethize okusho ukuthi if kukhanya uzibona ngathi yena exposed uzibona ngathi uyajajwa njengoba khanya kunokuthi athandwe uzibona ngathi yena uzojajwa lana so automatically once kwenzeka njalo if kuukuthi umuntu wesilisa uzoba nexhala. Khumbula ukuthi ngihlale ngikhuluma ngokuthi once umuntu wesilisa kumdavazo waba nexhala lokuthi uzijaja yena ukuthi kusho ukuthi wena ucabanga ukuthi izovela isheshi iwinduko alright nalo wesifazane once waqala wazijaja kwayena ukuthi njengoba khanya mhlambe lo muntu uzwane mhlambe unukane mhlambe ubonani umzimba wakhe awusa-enjoy manje ukuthi naye a-enjoy lento esiyenzayo. Umzimba wakhe usuyaqala mhlambe usuyoma ngesikhathi umzimba wakhe suwoma kwayena inkanuko yakhe siyehla agcine sephuzile ukufika kuvuthondaba so ubona ukuthi wena umuntu wesifazane sephuza manje ukufika kuvuthondaba kanti wena ngoba ukhanyisa ugesi kade nefuna kube mnyama so kwenzeka kanjani usuzoshesha uchame wena before yena so kuyinkinga futhi kubudlelwane sokuthi uyashesha uyachitha kanti ingoba i-environment nje kade nikuyona nobabili abekade ngamvumeli. Dokotela kukhona ke abafuna ukuthi bafaki ibhayisi phezulu ekhaya. Okay. Umuntu ufuna ukuthi la ekudlalelwa khona kusho ukuthi lapha ekamereni akube nama mirrors akube nebuko ngoba ufuna ukuthi ethe yenza lento abezibuka futhi ezibukweni. Izibuko lezi azisho ukuthi lo muntu mhlawumbe ube umuntu okhonze iporn manje naye usefuna ukuzibona njengestar ezibuka lapha esibukweni. Kungenzeka lokho kodwa omunye usuke efuna kuyamthena on kwakona lokho ukuthi ezibuke yazi kunabantu othi nyoma efenda ufuna ukuzibona yena engene phuma ngesikhathi ezibuka engene phuma iyamotivate kwayena leyo nto leyo but yes iporn and in fact iporn enye example ekubonisayo ukuthi ukubuka kukodwa kuyakwenza ukuthi ube nemizwa yomdavazo alright ngoba ngesikhathi ubuka kuporn nyoma ubuka kwi-movie akudingi kube iporn kunama movie amahle nje ubona abantu kunesitory esihle ubona sebeyathandana omunye usethathe umlenze womunye ugaxa phezulu kwakhe useyamngena so ngesikhathi befendana nawe uza ukuthi awunali nansi inhliziyo sishaya iqalisha udambaye akazange uthintwe umuntu ukubona ububuka nje kuphela so uyabona ukuthi ukubuka naye kunayo indima enkulu edayo kuona umdavazo. Alright. Now, uyabona ukukhanya ke lokho esikhuluma ngayo. But manje asithi ke sokumnyama. Alright? Ungakayi kumnyameni, dokotela. Ungakayi kumnyameni ngoba ngizokhumbula ingqondo yami inako ukugcina ezinye izinto ezikhulumayo kumafutha. Sengidonsa kumafutha. Yeah, archive. Wawukhuluma indaba ukuthi induku inako kuba ligwala. Igwala nje futhi iyashesha futhi nokuthuka. Sure. Kulesi simo sokukhanya lo wesifazane ushilo ukuthi abanye babo abababona abantu abamazi untomzana abakaka azambone ugcina ngokumthinta nje mhlawumbe umuntu usevisi uvinjwa na umkhaba angakwazi ukumbona akaze futhi athathe ithuba lokuthi ugcine esibukweni futhi embukelele ukuthi azasondele phezu kwakhe mase kuthi lo wesilisa uyabona ukuthi mayefika kube khona izinto ezimethusayo untomzonke azibonayo angeke kube nomthelela nako lokho ukuthi lenduku eyigwala mayisibuka lento ethusayo uzokhumbula usake sebe nenkinga la okwakungena abalali sikhuluma ngendaba yokuthi owesifazane namalebe kwenzeka yeah look kuya ngokuthi umuntu yini inkolelo yakhe alright automatically if lo muntu wesilisa uthi uma eseyibona inkomo kwayena athuke
Alright, ngeke ngibone manje abantu besilisa abaningi banengane zamantombazane bashintsha amanabukeni uyibuka ibukile inkomo ukuthi usiyayazi ukuthi injani. Alright, so but omunye uthola ukuthi ngesikhathi umama ezala wekhona wayibuka sisi uyayazi nje ukuthi inkomo injani. Alright, but kumuntu ongayijwayele ongakaze futhi azayibukisise inkomo uzothi ifefika lapho ayide uzothola ukuthi le nkomo inamalebe and mhlambe yena akawathandi. Uyabona lento sizohamba ngawe ke manje ukuthi lento into wena hambisana nawe yini or not, ngoba the minute lento wena ungayithandi kusho ukuthini, kusho ukuthi usuyayijaja lento le. So ngesikhathi wena usuyijaja leyonto ilapho sokuqala khona ke manje ukuthi imizwa yakho yobumnandi, ngoba phela khumbula ukuthi kumuntu wesilisa kuze kwayona induku ivuke kufanele kube njani, kumele yenezizwe relaxile, kumele kwayenezizwe phephile kuze igazi ligijime lihambe liyongena kuyona induku kuze iqine ikwazi ukuthi isebenze. But ngesikhathi eseyicabanga eseyibuka lento ukuthi hawu yini lento kwenzakalani useyacabanga okusho ukuthi igazi seliyaphi silengqondweni manje igazi yini ezokwenzeka kuyena izovela izinduku ifletha ibe sengathi nje iVienna isiqala ngeke izichithe. Okay, but induku izovele iwele ngaphakathi kanti sokukhona ukujaja asekwenze yena wathuka ngenxa yaloko useyachitha. Okay, no isiyawa induku. Unomehluko ke nalo ochithayo oshesha chithe loyo akukona ukuthi ukushesha kwakhe ukuchitha ingoba esuke engathandile noma ejajile, but loyo usuke mhlambe kwayena esezijaja yena akajaji isimo akajaji lo muntu anaye uzijaja yena. Once umuntu wesilisa wazijaja yena wazitshela ukuthi njoba khanya uzobona ukuthi kumina uzobona ukuthi nginamazamba namathathu njalo then uzovele asheshe achithe, ngoba ngesikhathi esenze njalo umzimba wakho suba tense. Ngesikhathi umzimba suba tense kwenzeka kanjani ke kungena kwenye system thina sithi sympathetic nervous system le evele yenza ukuthi umzimba wakhe awuchithe uyeke. In other words, kodwa udikibalanga unomehluko ngokudikibala nokuchitha, ngoba if umzimba wakhe udikibalile vele induku ingachithile. Yes.